I pozdrav svima, svaki Armox, dobro došli u moj novi klip na kanalu. U ovom klipu igramo Minecraft, znači igramo sa mojim drugom. Da, znači igramo PvP, ajmo se ja, pa mi smo već odabrali kako ćemo i šta ćemo. Hajde, Mohamede, kreni sad. Stan, da sad ma dogovorimo, znači čim izađeš odmah ulaziš na Archer i tu. O, a meni laga. Dobro je. Mali frame drop. Moram. Koji lag. Aj, bjež, upćeš me. Gdje si ti? Hajde bac svidnici, bac samo sačke. Ne, mrtav sam. I da, nismo upali zajedno, ali nema se, idem ja da ubijem ovog lika ovdje. Vidi ovo, ba nije me lik ni primijetio. On je mrtav. Vidio sam ja. Odmah. Hajde. Evo ga ljudi. Partiju, vodim 1-0, znači ipak se to znalo. Sad ću ga malo da povećam čankove. Na 4 sam, bili su mi na 3. Okej, će li tajka pogoditi? To je... što me krv. O, bože. Ubio sam te. Znao, ajde u sljedeću. Jedan boss. A jesi, malo uman. Što mi dođe lik. Ja sam se... koji... Bullshit. Koji kompo, što si? O, ja pinga jaran, da vidiš. Ja opet nisam ušao neki Frozen igra sa mnom. Što lik igra, sine. Ja sam mrtav, dobro je. Nemam pojma. Hajde, jel te ubio? Da znam, ja sam ovdje čitao nešto. Za duel nešto. Hajde sad, 3. Nešto, znam. Ovdje nešto piše, onaj... Kada nešto duel, ja sam to pokušavao. Evo nas ljudi u 4 partiji, znači... Jel 4. ili 3, ne... A ja bio sam te... Ne! Udeva kakav ping loš, ubio sam te. Hajde, 3. Evo naš 5. partiji, u stvari to je nekako je 2-2. Da, pa 5. je ovo partija koja je 2-2. Pa još jedna 5. Pa ja to sam i rekao. Ne! Ne, pa ja tepno! Hajde, kombo! Mrtav si.
Ma ja sam proban. Vidiš strijele možda. Gdje ti ode, Jaran? Vidi ga. Ja se to vadiš. Ti on skoči dole, Jaran. Ne vadim se, Ne odve. Eto ga. Sam zala ga. Ti ja što me lik. odmah na sljedeću. I 7. partija 3-3. Hoćemo ga odlučiti ući? Nećemo. Dopet se ga. Brže ti potrči. Koji kombo! Stani! Hajde! Ja ti ušao s nekim tu. Ali na veze. Znači dok ti sad tu da ja nešto ispričam i ja sam počela igram. Igrat ćemo do 10 partija, jel Mohamede? Šta me ova lik izrekta. Ti će nasi što mi zalaga. Jesi umro? Pobjedio šta? 3, 4, sad. Aja, glupost. Pobjedio. Jesi ti? 3, 4, sad. Eto. Ljudi, danas u 7. partiji. Znači igrat ćemo do 10 partija koji ima više pobjedio je, tako da... Ti za sad vodiš. Da, ja za sad vodim. I on je sam mrtv. Oj Bože, jesam glup, ja se pijam. Stani, koliko je sad? 3, 4, sad. Ja pijem ti serverić. Ajde, jesi umro? Oj, boli me noga. Jesi umro? Ja sam 3, 4, sad. Ja pijem ti. Hajmo na ovo vanila, Šta mi ovaj GG piše, imate slomno. Jeste vam loš ping, sin. Ja sam ga. Ajde sad, 3. Vanila ide. Ja. 3, 4, sad. Oj, opet sam ušao s ovim Rubija, Jarane, sin. S kim jesi ušao? Jesi išao na Iron match? Nisam na vanilu. A jesi išao na Iron match, vanila. Joj, koji je red, sine, bit će ovo epizoda za 10. Nemo me gađa, bolam plešću te. Odi vamo. Šta ti se sa mnom pio s seljačinom, gdje smo tu Hameda. I jesam ga ubio. Jeste vam loš ping, sine. Eto. Hajde na ovo zadnji uć. Ko je na ovaj vodan, na ovo zadnje, ovo, no deft, ne može to. Ja igram na tu. Hajde, dobro, hajde zađi. Hajde. Znači, ljudi, koliko je već 7 partija igramo, za mene 4, 3, 8.
Za mene ja, 8 partija, 5-3 za mene, Mohamed, ti smrta jedina, sad da pobjediš obađe na ovoj. Ajmo na... Ono, da full iron. Ali idem, ajde, 3. Sad. Kako ja sam da vidim? Još dobro, sin. Pa staš i ovdje ćeš umrijeti. Šta? Mora, šta mi laka. Sasti. Ti smrte. A zar me ne vidiš? Vrata me kraj tebe sam. Gdje si? Oj, Bože. Pa sad te sam buo spremam. Kako sam te dobro pogodio. Gdje si? Vidim te. Vidim ti ni. Gdje ti ode? Bull spam. Aj, mrtav se, koji kompo? Jesam te bacio dole? Nisi, ja se sam. Te laži. Ode si izgori tu. Ja sam te malo Koliko ti je ostalo srca ovdje? pun. Te laži, pa još kad si popio. Koji bullshit? Ne mogu se popit. Oj, ne! Yes, dole. Gdje je spavao? Dole, Jess. Kompa je bude. Lagaš mi! Koji kompa, ljudi, ovo je intens! Mrtav si! Ja sam mrtav. Mrtav sam! To, ljudi, idemo još jednu vatru, ajmo da pričat sad. Idemo da im slovu pobjedim, bit će neriješeno, ljudi. I onda ćemo igrati jedan meč i kop... ti koji bušat. Sine, bježi, ja sam mrtav. Šta? Čije ti koristiš, Arane? Ti je. Kako to, ljudi? Evo ga dalje, kako čuje. Evo odlučujuća sada idemo Gapple. Ajde mači. Eto i sad ovo. Ovo ako me sad pobjediš. Ja sad te sad ufaću. Hajde bez armora. Bježi vatru, ja se šuma. Ajde dobro. A mrtav si. Sad me... koji kompu, što ti radiš od svog života, Jarane? Jesi ti pojela zlatnu jabuku? Još sam. Gdje si ti? Koji jesmo pingeri, sine, ja i ti. I inače... Ne vidim ništa od ove vatre, ba loša tekstu. A nije vam najvažnije rekao, ljudi. Otvorili smo vanila server. Ako želi igrat na njemu, se javi Dariku. Prpa, ja. Čekaj, sad je men prpa, Jarane. Skidaj me malo čitam zlatnu. Koji komba, a? Malo komba, a? Koji kombo, Mohamede, šta ti tu radiš od sebe? Ja te sam jednom udarim, ti men skačiš isto lud. Galjamo se, igramo locije. Men loša vatra, ba, cijelog ekrana skoro.
Šta je ovo? Koji? What the fuck? Šta je ovo? To je, pa još fasnik, ja. Ajmo sad se nahilati Hama bez armora probat, ko će koga ubiti. To ovo bi. Promjena. Strana, ja. Šta je ovo? Gdje si ti? Koliko tu? Pogledajte ljudi. Bug map. Nemam pojma. Na kojoj si ti mapi? Jel pijesak ono bio? Nije, ono je ko Candyland. Ništa ljudi, to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali, ostavite like, share, sub, komentar i čao, vidjeli ste ovaj bug, šta ćete, vidimo se.